November ni som pali kumsang ni som ni pali khan paramedics te chuan 119 call pakhatan donga emergency call local na mun hi Paju province atangin ania rongkhol to pa chuan anupui chu ala harnain adin munero achalo tel tela asia tho churon soyani thunai tu ten emergency call siam tu te omneina anvalu chuan anjin pha khaulo thil chu anvu mutani kumsum thum pasari upa nu pakhat kumsom chuang pasal naya lo to chu a pasal nen apartment building pakhata flat pakhata an chenga an chenam khoveng te song puin nu patwa khat pangai taka an chenoma khosave maya an ngai lain kong khar phena thil thlenge ro chu arap thak hle sini he si me che pakhat khongai thak tak mai yusen chanchin ania anun shi takle ha thak tak mai chanchin kan ngai thladona ama veng hi ma duata ngai saktu turanga yin hetiang shi na song hi achunga athlen tirani paramedics te singa yusen te chena ina lutma saber chuan tunthleng hian athil mu khan alati sheum thin tho asoya kongka ahon rual chuan zunle ekrim chu aron nam ngal huama kongka hon rual po a chuti takana sa a arim chha chuan an ngai twa ve maila achunga phei chuan arim chena safiawang main bedroom a chuan aluta tuma a mulawa paramedics chuan khonge omtiin in nei tu pa chu zota in nei tu pa kimdong gyon chuan anupui omna lam chu akoka khoma chuan alo renga mase khumlulama chuleklek muza si chuan lupo langmang silavin blanketin alawin khu veka paramedics chuan blanket chu akeu kawa anen chuan amita athil mu chu oi harati hleni meichia kumsum thummi velni yen asia the ngal maya kurchung pante aha a taksa pum chu zunle eknen ain chia pianoya eklungte chuan anlo bom noya thautenen chuan pindan chhung chu ani noi mai ni ataksa hliamte chu alo toi tan meka ataksa chenga tuiril nang chuak te chuan blanket te chu ati hu zai zui mai ni chwata te chuan ataksa chenga bolhlo chuak luana nu ma a koi noi boka yusan chuan paramedics te chu a muwa mase a chhon theilawa ataksa te chu a thunun theido lawa heiwang hian engtin ma a be theilo mase a chale a thasiat nei ro chu ala thaniin alangani amut na bulmaya chuan telephone landline kan tiang chi kha oma ama chuan tv in onin kumsang ni kumvela mi ni om tak chu a in chwa tv chu enin tho chek chung hian a hunalo manga paramedics zinga pakhat chuan kadam chungin hetiang thil hi kala mungai lo mishing dam lai reng heti taka vun toina sale chia hi kala mungai lo ati hialani paramedics te chuan dam doin lampan pui turin an boi som ngala ataksa chu alo chaklo to emowangin an choi kolna lama chuan cardiac arrest in aum zuyani doctor te chuan emergency treatment an pe ngala nimasela November ni som pariat zingdar soma chuan aboral zuitani sepsi test result a chuan apuma tui nang liter sari lai mai atlin tho ansuya ari na pa nga ya jangin kg somthum lai mai a hlova medical lamte chuan hei aya turulu tuktak mai chu ataksa changin an mu chwa bel boka a chu CT scan anhantia anakru ingemulsa akhia medical representative te chuan anakru khizawzai chu CPR impact no wangani theilauti ancha chiang boxia medical lamte chuan anakru khinesa tak mai chu ponlama changa beina wanga thil thlengani anjing perani chu mai chu alan lo chewa adarle adul vela hliam vun troi te chu anhan enchian chuan thil siam tak manga vina nu mani ngeiin an shetani heti tak maya nale adam lai ngeya toiral mai turdin muna ding tur chuan alo bera thlathum veltal hetia in ngai tha a anat anga omtir hi nga yang antiboka damdoin lam chuan usene case chu rang takin police an report ngala a medical report chu paramedics tena apasal kim chu anhan mu tira anhan sia tir chuan maktak main maktile driru boy mel takina oma anupui tin mun chu mungai lo le shengai lo ang main aum ta velani kashilo reng kanupui hi hetiang din muna hian ading ti hi tin a chap ta vel chiama amita delani ngotlo chuan
anu pui ni tin zantina a chenpui din mun chu engtin nge a hriat lo thei an nu nen hian kumsom te meu mai anin nei to sia Kim Dong Yun hi army lama sergeant ani ngeya transportation officer ania 16th rank battalion a Kwangtan Mun Township a depo atel china ni manani hian a na chenga inson kwal atum lai tak transition training anei layania Kim Dong Yun le yu te hi elementary school chenga intong ni yin an puitlin nuwa kumsang hi som parukhan anin neya yu siani shetu te chuan anelom ziale anung chang a that zia an soifau china anu chu angai sakthiama adwa thiam chin zia te chu mi te fak a hlo na berani buka alai zon no a u me chha tan po naw felle enkol hrelo takania a u pian cham thlenga lom sak chin tu nia ama shetu piangin engtin nge heti taka ti shi omle lainat oma nun hi atop mai thei zok le tin an ngai twani a pasal kim chuan anupui yusion hian depression ane chinin asuya mase yusiani chem pakhat chuan a pasal thosoi hi a thlop lo hleya a chan chu ama ngei puin depression chu anei ve china chuti lai zong zonga ama ngai saka boipui tu ber chu yusiani ani wangania ka chian no yusan chuan min nema min fui chin adia yusan chuan depression lo nei tak tak ta se ke hi mirun pan ve ngei po karingani ati ni anin nei tira changkhan an chanchin kan sia thei ang han soile lokila yusan hian dong yena nei nu hian pajuwa apasal bula khosato turina kala an khwa a chian tele a chung te zong zong kalsanin apasal kianga akala kumsom anin nei nu thlengin fa anla nei lawa uite pani duum tak tak an neya en mai chuan an hlimin an ngai to shan puin a hriat lawani kumsang ni somni pali kumtir lam khan lunar new year holiday mang turin an chung kwa chuan ni o tur family chipan neya useni idea ania an chip thala ka po hian a hlimin a taksa po ala shisel chati a hriat theya hemi no chusia current thanksgiving hulai vel hi a chung ten usiani an mole a chanchinan hriat no nun ber alo ne tani kumsang hi somni pathum khan a na changin abang ti hriatania aban chan chu depression anei wangniin a pasal hiana soya a depression awang chuan a tho puitinen boina an nei angin asuya mase nu chui tu de chuan aban nu loka a tho puitenena anin biakna chat an haile chuan depression anei nia arin theina tur engma an muchhuak lawani yusanin a na ban san nu loka hian dongun chuan yusani nu chu kholin yusan chuan panic disorder anei ti na shila anu chuan angai to hleya afanu chu a khol zuya yusan po chuan panic disorder kanei ni yin kasya mi mu te po shom katia mi zinga ompo nuam katilo tak zetani kadam chat huna karon tlo ang chetien a shilani milaw ngai viawani puin kadam chat hun lo ngak sham ro tin anin cha investigator te chuan drill rulama halsatna alo nei nge emti shiatumin in entirna lekha emo doctor lekha de chu anan zunga mase engma mu turom lawa eng psychiatric hospital ama aminga chuang buk silawa yusan hian anpa in chutyang datna chui nei ati wang ringotin adam lo to pani mel hemi nu chang hian yusan chu amain hunamang chawa kholaya achhuak tamlawa amishing pui mu chun chu apasal kim dong yon chawani pon lami te sha dan le an mo dana chuan yusan chu in chunga chuan poimo ve takle ma ni lu zo ve tok taka an nga ya atong du in mi ko mathiam emem chin chian siam po athiam china apasalero ama letling thokin atong klem hleya azak zume mo ti turina china chuwang chuan annu thu thuwa omimo mi theng khat chuan an ti hia zo kani nimasela criminal psychologist in an case azir jan chuan yusanin na aban san no khan an palaka chuan sumle pai engkima ain ngat chawa arirulama halsatna aneile neilo chu thoshan loni ta se apasalaka ain nga to na chuan in chunga thunei tu zok ni na engemu chena ain thak ngala ama a in luling ni chuang lawa adu du soiwengam chingkha adin mun alodang lam chhota ni
he din mun in thlak thut na hian dong hian chu ami zidik tak a chwa chho pha ta ni in alanga jurulam thlengin a ngong chho po anima na atira chuan a pasal hian engtin ma atilau po ani theya mase yusianin anna abansen nu hian tho chwate anei tak selawa chuan ain thlashung chawa ti chuan a pasal po hian chu chu ramcha nga lain tungkam ngeyom tak tak amang chawa a nu zela phe chuan tharum tho in anupui chu kuda thlak thin ani ngeyang mi chen khat soidanin annu pa hi kholaya an chwa chin lai puin kimdong yen zok hian zu hi ain ngun hleya azu in zong chang chuan in hauna a chu chwa pha china zu ain to chuan ain control the ngai lova kutho zonga cheda ching hle chin an ti bukani yusene dairy an mu chwa changa alan dan chuan yesan chuan na a tholau nu chang chuan a pasal ta na in pum pek pum hlum adu zia atirang chang hleya nupui chatak ni kadu te te zia ka mahuna po nu chatak ni adu zia te azyak tel boka a pasal mangai zia te chu azyak lang fo boka a pasal chu ana changa an kai san tir nu chuan na wangin azin bote angai ta fowa chung huna chuan ama chawa ina lo omte chu shiomati ziate azyak boka athu zia ka changa alandan bera chuan a pasala engkima ain khat pum hlum to ni psychologist chenkatin yosene case anjir chan vena po a pasal chuan a boina le a har satna zong zong chu atire vek theini in angai bernin ansuya a pasal chu aengkima aengkim ain nga na le a boina har satna sutkian sak thei tuwa angai pum hlum to pani ber chumi wang chuan a pasal thune na hnuaya a uma a pasal thosoya piang chu adika angai mia mai china yosian hi aboral ma po khan a chung te chuan mu an lo tum ngeya mase a pasal kimdong yon hian chuan nam siamin panic attack ane na sata wangin mu chi ni shelo thote alo soi china a chung te lo nar chin chatakin ka engkol char charania lo lungai su tin anupuya chung te chu alo bum char charani nu chui tu re chuan an chena in chu an dapa chuta chuan dongguna dokana lekha thon pani an muwa yesianin akut ngeiin a pasal ta na tho ziani lekha pakhata chuan kema wangin I boy pha viau donani hi poi ka tilituk o tina ziaka tho ziak tamzo ka chuan chiom ati ziale ain thlashun zia alang theya sentence pakhata chuan khongai takin damdoina mingkalpui theyangem shitlang damdoi ei kangain ka shiati te ziaka damdoina kalpui tura angen dana hian he thu azia level hian ama in ache thei to lovani chu anjingani march kumsang hi sumni paliya chuan yesan chuan hliam le na anei chhochan nianga yania achan chu delivery order an siamna history a chuan march thla chang hian bandage le gas an order chanani dongyon chuan anupui chu hospitala we khattal local pui ve reng empty shiatani lawa yesan chungte National Health Insurance Services achanga an chui chuan juni khat kumsang hi somni pali chu yusianin damdoin apan nun berani thanga velzet chu dongyon chuan anupui hliam tuar chu enkol lovin ina akol top ti na niya anupui enkol lova amma a omtir top lai hian an uite pani tero akha tokin veta akalpui china anron vulte ai puin yusini chanchu a cheta zok ti na ni ber chu an chinom te chuan dongyon hian soju aken lu lai hi an lok model fo boka jingdar ni thleng an feta chang chuan thomring tak tak an chwa chin an ti boka no pakhat chuan anupui a mu lo na arei to em wangin anin chen to alo ngai hial to zoka athi ma thlathum liam ta vela chang khan a hliam te chu alung chhochan nia chutania ek lung nen thotle nen anin noi to mai ni paramedical staff te chuan engwangin nge damdoin ipan puilo tian zo chuan kanupui hian ama in anat na hi atur chwa ve mai karinga ni tin achanga thlathum liam ta chang khan a taksa peng chen khat vun chu athi chan to ni nu chui tu de chuan yusene boral ma thlathum liam ta changa antui bil te chu makan ti hleya mi pa ngai chung ku member pali vel puin thakhata ton som paria ta changa somni vel chau an man ral lain anu pa chau ni chungin ton somli vel tor an mang chho tamai chu makan ti ni
hei hi dongyonan anupui asoi sakle ahliam chin na te baka achet na nu ma te ati fai konga tui ahmang na sa hle ne ngaya niya an electric bill po sang takani hei po hi anupui rim cheto tak chu AC manga boruak ati thiang lim chin wang niin anjing hlel boka yusiani aboral malok ni som pakhat veliam ta khan dongyon chuan apizon hena message athona voin chu yusianin samyap salle ziklum sub a enia tiin felmel tak hian awashil thlapa hetia felmel tak taka awati china wang hian apizon po hian aring hleni November ni somparuk emergency call asiam mani cha khan dongyon chuan an chung ko grupa thlak thonin hei bathroom te po kasil faya kannu po kachai por to e atia dongyon chuan asoidanin November ni somparuk hian anupui chu supei tura pe a mase yosian chuan sup chu atibopala blanket ade chuan akai veka blanket chu ti fai tuma alakson chuan yosane ke chu ahmu chau thua asoya 119 emergency call ani nuwa paramedics ten adin mun anwa muwa yosiani lolandan ringa chuan mimol berpuin adin mun chatlo zia chu an hailawang atimau mai ne a pasalin anupui din mun chelu tuk chu ahmulo theilo thil thei anilo atibur maya yosani taksa le abulvel ringa chuan ek lungle rannung anom noi maya ek lungba ka ataksa hliama chenga chuak tuiril alwang koi noi boka akete po chu avun rei tak en kolova om to wangin athi zau chep to hiala apasal hian hei hi ashelo theilovani chuan lam oyum lo takania mi tu emoin amitha du zoimuanga natin reng tuara aumlai en reng chunga boral tir adu nani perinan sia a yesiani na twarle shom taka aumna chuan apasal hi atilom so ke moniti na anneilan hleni kim dong yun hian anupui athi maloka emergency akholdana hian tuma shiat puilova athi manchuan murder case angai ani theidona zumi wangchuan 119 hi akhol ta sham niin alanga tuna chuan emergency call 119 akhol manawangin murder church care or tolo mai thei abandonment in ngai saklo na le in hlam chana wanga thina thlengang zongin chemna po neb sok a hmu thei rinani December ni sompanga kumsang ni somni palia khan military prosecutor te chuan kim dong yen chu twal tha thubayin an hek ta hlova trial hi second regional military court a nei turania danlam mithiam de chuan usn case abandonment angringota ngai ani hlau chuan kumthum vel atlem bera chotin kim dong yun lung ina atanan jinga amai ro chu in hlamchia case a ro po usn din mun chetak mai chuan thunei tu te ngai tuana article 3 leya kumsari chenga kumsom chungtal chu lungena antan tirin na an neilan hleni yosani laizon nu chuan anau boral dan chu pomthiam haratia engtin nge anatan engma shilawa kanom thei mai le kanbula engma soi theilo khopin engna nge alo tur tin ariru chu na hleya ajap na sa hle yosani thana anu hi ni tin alakal china alainat om takzet yusen hian adikna chanwo mungei se ti hi du thu sa mania apasal hian aphu tok shemna mungei se aswa man tur ve ngei turin danin shemna na tok tak apek ngei ring photang